amazwi wesiZulu angikhulume indaba kaNkulunkulu walapha ePharamount. Mangaletha ngivame ukucela uNkulunkulu ngoba lapha ekhaya ukuthi uyathandwa kanti awuboni ukuthi uyaliwa. Kodwa wena uyitshela ukuthi uyathandwa ekhaya kanti uyaliwa. Nami ngabantwana benkosi uNkulunkulu esengizilela kule nkundla ngisekuyo. Makungafiki lokho ukuthi ngiyathandwa noma ngcono kakhulu kunani. Kodwa angivumeli ukuthi ngisemsebenzini kaNkulunkulu bantwana benkosi. Ngoba uma ngizokhohlwa yilokho bantwana benkosi ngizogcina sengidavuza. Bakhona abantu bantwana benkosi abazi ukuthi izinto ngisho nalapha ekhaya izinto uma bengakafiki bona ngeke ilunga. Kanti bantwana benkosi monye umuntu olungisa izinto shembe kuphela. Akekho omunye. Kufanele ukukhuluma ngale ndoda eyayinikwa inkonzo unyazi lwesiZulu sesesihlalweni sesibili. Yayinikwa inkonzo le ndoda manazaletha. Yathi mayinikwa inkonzo le ndoda kodwa wathi ngakusasa yayisiyafuna esiZulwini. Sezobuza umnini wabantu ukuthi kuthini kulaba bantu abenguthume khona isona. Yesabe kakhulu makazaletha angiyena umuntu oyigagu mina ngumuntu oyidliwanyana nje. Futhi nona amahloni. Angiyena umuntu othanda ukuvelela. Sengathi uNkulunkulu makazaletha angathi uNkulunkulu masethe angikhuluma indaba yakhe kuphela. Ngoba lapha ekhaya makazaletha abantu baphuma amagumba amalo omhlaba njengoba bejwayeleke ngaka la. Bavela indaba kaShembe. Amen. Kodwa okukhulu oyokubheke umuntu esekule nkundla lapho kuthiwa ngekhona abesebona isitha sakhe sekhuluma ngaso ashiye imisebenzi kaShembe. Abantu bayayishintsha izinto lapha ekhaya makazaletha. Kodwa uShembe engayishintshile. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ukuthi kudala makazaletha kade makhulunywa ngemisebenzi kaShembe. Makhulunywa ngemisebenzi kaShembe kuthiwa amen. Uyingcwele ngokukhuluma ngemisebenzi kaShembe. Wakhona indoda kubo. Yafika kubiyeleni lokho. Lokhu amen makhuluma ubaba kuphela. Kanti umsebenzi kababa. Lokhulunywa ngayo lapha eThekwini kababa. Mase ukhamba wena kini usuzothi kubiyeleni lokho. Wayeka ngempela. Kodwa lapha ekhaya ubuthi uma ukhuluma ngemisebenzi kaShembe ayenze ngisho amabhena kini ngoba awukhulumi ngawe uthi amen uyingcwele uhalisa uShembe. Wakhangolo sivala manje. Ngelinye inyanga ngangikhona makazaletha amasenkosini. Ngangikhona inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu bekuvala imbongi. Imbongi nenyanga yezulu bezisho ngapha nangapha. Yabo ibinalalela imbongi ngoba beyisuka zisho zonke kanye kanye. Yayithi inyanga yezulu bayivala bathi hayi mana yasinyanga yezulu bavalelana bababanganile ngoba bazijayele. Yini lapha ekhaya makwenziwa into kukhulunywa ngoShembe kukhona indoda emzini wakhe besithi kubiyeleni lokhu.
uNkulunkulu angasiphi ukuthi masini lapha ekhaya. Asiphe lokho uNkulunkulu ukuthi masini lapha ekhaya kaNazaretha. Amen. Kodwa asilalelise. Amen. Sinekamba izinto zethu amabizi esicabangayo. Ngoba masiqamba izinto zethu esicabangayo sizophambana noShembe kaNazaretha kaMasekosini. Amen. Yathi imbonga ngethelo ngoba kuba kenza uShembe kodwa benza thula wakhe umsebenzi kaShembe ukwazi ukuthulisa abantu lapha esondweni uyabona imbonga bekukhona ngithi imbonga ngikhambe eyibhedlela ngizwe kodwa ngoba into abenza uShembe indlela ebabenza ngayo yafika ngesilumyekeni ababazi yena baba Shembe yena baba Shembe ukhambe umuntu azothi ungashiya ukuthi uyizo kanti asazi ngizoba ngizoba nomsebenzi okuzokhulunywa ngayo ayenzo yena Shembe sengathi uShembe kaNazaretha angasenza sibe ngamakholwa amen asenza uShembe sibe ngamakholwa amen singazenzeli kwethu ngikhuluma nendoda ngikhuluma nendoda esasinayo kwamashu le ndoda yabona uSathane ngamehlo imbona phakathi eparadise ithi le ndoda yabona kungena indoda phakathi ethebelini kungena indoda phakathi ethebelini ithi yongena le ndoda yakala amakhosazaneni iwaphunga le ndoda iwaphunga amehlo avelozela la ngifamile nokubayisa ngokulala esondweni ngosubulala esondweni ngoba ngeke usimbhedele ekhaya kuzolala la akuyona indawo yokulala lapha sizema uzokhonza uNkulunkulu mayikomnkosi ithi le ndoda bantwana benkosi ithi le ndoda yabona ephunga ethebelini ithi yabona ephunga amakhosazana waphunga wawaqeda wathi masewaqedile amakhosazana weqela esililini sikajamengweni wafika nakhona wenza lo msebenzi waphunga omama balala weqa futhi wazongena esililini sekayisuthi Iwalimasile inkonzo okuye ukuthi umuntu abayiphethe inkonzo uze kusho umuntu osemuva athi batshela kuyona inkonzo le konzo batshela siyazi fika nanje batshela utsheluka umsebenzi kaShembe kaNazaretha njengoba ingaka athi yakhulunywa ngobani osisuthi ngaphethe umgogo uthi wabatsheli ayanilaza ephunga
abantu ethempelini, ephunga abantu ethempelini, ephunga abantu ethempelini. Ithi yathi uma imbona le ndoda eqale ukuphunga abantu wayiqonda ngqo kuThixo. Wayiqonda ngqo kuThixo. Ithi le ndoda abanye baseduze kwami babelele bezithutha uthongo. Kodwa le ndoda ngaNazaretha ithi ngavuka ngakhuza yilapho ethi mbabani wazasifati bephapha mababamba le ndoda ebona uSathane ngamehlo. Ebanga kodwa abasebenza umkhosi sekozwe. Ababoni kwenzakalayo. Ngale. Ababoni kwenzakalayo. Ithi le ndoda ngaNazaretha ngahlala phansi, ithi ngathoma phansi, le ndoda ithi ngabona into engakaze ngiyibone emhlabeni ngiyofikisa ngingakaze ngiyibone. Ngabona umuntu esuka endlini emhlophe ngaphakathi ephakameni unyawo wayoqala unyawo walubeka emgoqweni njengoba usibona senyuka ngababhekuzulu walubeka emgoqweni. Olwesibili unyawo ithi wayajijela ngaphesheya enkanyezini kwabheka abezayo. Olwesithathu wayewashona ngalo. Wena emazila utshele umsebenzi yakho, utshele ngemindaba yenzondo zakho, kodwa ushiye kukhona nami phambi kwethu. Izokhulunywa nini le msebenzi? Izokhulunywa ngoba ikhulunywa nini le msebenzi? Ikhulunywa ngobani? Noma uthula uphupho manje ufuna ukuthi awungamthola ngiyamtshela. Haya nikaza. Haya. Shall we both? Shall we both? Ithi yathi emasiya enkosini enkulu yasekuseni ilanga uthi yathi masifika uthi wathi bayiguqa phambi kwenkosi laselithilana. Hawu. Ukwenze njani lo muntu? Ithi le ndoda ngafuna ngamehlo omqondo umuntu baba uDeheva. Ukwenze njani lo muntu? Kodwa umuntu ubaba ukhuluma ngamuphi umuntu? Uthi asamkhumbuli. Uthi baba akamkhumbuli. Uthi asamkhumbuli umuntu uthi cha. Ithi Nkosi unyazi lesizulu sahleze sihlale sasibili. Umuntu owezakini eparadise. Mphethe inkonzo. Awukuthi wasiyakhumbula. Kodwa awubaba ngiyakhumbula. Uthi wenze njani lo muntu? Uthi ngavele ngacakela manje ngizophendula mthini. Manje ushiya kungenze njani lo muntu? Ngoba mina ngabona umuntu eparadise kuphela. Kodwa ngididekile manje ushiya ungenze njani? Ngafuna ngamehlo omqondo ukuthi nje ubaba ngizomphendula mthini. Uthi wabuza nje wathula ukwenze njani lo muntu? Hayi uthi ngempela uthi ngathi baba angazi babu. Uthi hayi ukuthi kawazi. Lo muntu lo njengoba umbone ezakini wabona lo wedwa thempelini. Ufuna uyafuna namhlanje. Wazobela wena kimi uyafuna namhlanje kaloku. Ithi inkonzo yakhe Nazaretha ilanga lamalanga ithi wathi lapho khona uma uthandaza wothi eMaNazaretha akuthandazise ngoba yafuna lo muntu. Wena kamfuna wena libele izindaba zabantu. Daya nikaza. Sikweletu semnyama.
wenza into engenziwa lapha ekhaya. Ube munye umbuzo ukuthi ukuthatha wabo nabani wenza lokho. Uma wenza into engenziwa lapha ekhaya. Ushaka kuphela ushintshe izinto eMalazaretha. Esihlala kuphela ushintshe izinto. Akekho umuntu eMalazaretha ushintshe izinto. Ngathi ngikhuluma nomvangeli ngesabatha ledlule. Sixoxa nje kungekho ukuthi sixoxa. Ngoba kuyekube kuhle kuqala bayazi abadala. Ngabe ukuthamanaza esihlangana. Lapha sihlangana khona akuzane ngoThixo kodwa uyaphila uThixo uphi. Nisabenza lokho lutho. Manje mina ngathi ngibona siyabheka ukuthi ungazibingelela mhlawumbe noma awubingelela absolute definite. Kanti sayafundisa eNazaretha. Sayafundisa ukuthi abantu beNazaretha uNkulunkulu usuke ekuthanda. Uyibona kuyinhlahla ubona iNazaretha nje uhlangane edolobheni uhambe eThekwini uhlangane neNazaretha kuyinhlahla. Uyafunda iNazaretha wena laba abantu okuthiwa bayinhlahla. Laba ke selo ngabo okuthiwa bayinhlahla wabazonda wena. Uyishilo nalensizwa ngesibonga ngifunda ukuyisho. Uzobe uphuma. Insizwa ekholo kulelibala. Enginazaletha. Kuphela kakhulu umfowabo engakhohlwa. Kuphela kakhulu emndenini nalokho ongakhohlwa. Uthi wathi usuka nomfowabo ongakhohlwa vele wakhetha inkosi. Wavele wakhetha inkosi lo muntu. Esekhetha inkosi lo onabela Malazaretha uthi wayesehamba lo esethatha imali eseyobonga jabulela umfowabo. Thatha imali yenkosini inyanga yesizulu. Uyafika uyabonga. Baba ngizobonga. Ithi inyanga yesizulu bongani. Uthi ke baba ngizobonga ukuthi umfowethu lo engihlala ngimnika njalo. Nkosi ngimnika kuwe. Umuntu usezomkhumbulo wasikhumbula wakhetha inkosi useyinazaretha. Ithi inkosi hayi ngoba khona ufuna wena. Hayi ngoba khona ufuna wena. Wabuke kanyamanye. Ufuna wena. Malazaretha atholweni. Kangazi nokukhuluma ungaka sokuthatha ngoba siyambona uNkulunkulu simlandela kakhulu. Thina sithatha. Sithatha ukuthi ukhuluma ungaka. Ethi yamuthi kungithi nangempela bahlala wahlabeka lo owayonikela umfowabo ukuthi nami uyajabulisa yakho lapho wahlabeka. Wahlabeka wagula washona. Uthe mase shonile lo wayesezokufa wasukuba futhi emuva.
ngezulu. Amen. uNkulunkulu ngempela uyazi ngezulu. Kodwa into ehluphayo Nazaretha lapha umuntu osuke umbone ngempela ushaka aphelele ulimi akazi kwenziwa yini. Umuntu osuke umbone ngempela ushaka aphelele ulimi akazi kwenziwa yini. Amen. Uzima ukuthi khona insizwa. Lezizwa angiyazi nomsebenzi emhlabeni ngoba kuyahajwa kangaka. Sizwe kwakunene lapha emadeni. Lensizwa yayikholwe inkonzweni. Kwezinye inkonzo ingakholwa eNazaretha. Ithi lensizwa eNazaretha yathi ngelinye ilanga sakashuma kufashunelwe ejikeleni. Nalapho babumlungwana nalapho babumdlalo sebeze bebezimfamele babezimfamele ezimeleni. Amavelano bazimfamele. Ithi lensizwa eNazaretha nathi ngiyangena kade ngithukile. Kade ngena khojini eNazaretha. Ithi lensizwa ngangena ithi nathi sengihleli. Uzela sukuma umuntu uzela hlabelele. Esukuma phaka lesiphansi. Khuluma ngashayelo kaNazaretha. Amen. Wasukuma umuntu ngabekhe phansi uzela hlabelele. Ithi lensizwa kaNazaretha ngambheka lomuntu. Ithi ngambheka lomuntu kuhlabelele kwakhona abantu abamvumela khona lapha phakathi. Uthi ungasengibona ngedukile. Awugibele khojini yamaNazaretha. Kodwa uNkulunkulu wami yini le nto engenzile? Uthi sathi masifika esiteshini esingaphambili isitimela. Wavele phansi. Washintsha ikhoji. Wayongena kwenye ikhoji. Hayi wangena. Noma yayikhona inkonzo kule khoji abuyona kodwa feyiyona yamaNazaretha. Wangena kahlala. Uthi ngahamba saka ngafika emsebenzini uthi ngasebenza. Uthi angisebenza umsebenzi ophakeme ngabinto. Uthi ngasebenza. Uthi ngathi mase lokuzile uthi ngabuya ekhaya. Uthi ngathi mangibuyela ekhaya. Uthi ngalala ebusuku. Uthi kwavele kwafika umuntu. Ushengu usebenzile ngani eNazaretha. Sebenza ngami nawe. Amen. Kodwa yebo nginga umase mina ngazi ukuthi abantu bakudala ngehlanga ngaphandle uzothoba bakudala sobe sinokula bakudala ngehlanga. Hayi sotho. Ethi wafika umuntu wasebenzela mina. Ubathi cha. Uyangazi wathi cha. Wathi umuntu mnanoshana. Uthi hey. Uthi wale washo njalo uthi ngethuka ngaphapha mangeke. Uthi ngaphapha mangaka. Oh. Leli demoni lingandele. Uthi ngaphala eNazaretha. Uthi umuntu ngakho uthi siyakhonza lapha sikhonza inkonzo leyodwa ekhaya sonke. Uthi ngisho noanto namana nobaba uyakhonza sikhonza enkonzweni. Uthi ngathi uma ngivuke eseni umgathi anje uthi wathi andiya. Hey. Ngila nalo idimoni abashamba. Ngila nalo idimoni abashamba. Oh, ngila idimoni ngalo kwathi hey. Ngingene khojini yamaNazaretha. Ngingabuyi. Kodwa angivumile khojini yamaNazaretha. Ngaphumela kwenye ikhoji. Kodwa usuku sewufika indoda ithi ushaya. Yesiwasho. Anti yesiwasho. Uzophalaza khipha idimoni. Ngahamba ngaphalaza uthi ngabuya uthi ngathi anti linotshiwe idimoni. Malaza ushamba akalala usuku nemini. Nami nawe
COVID manazaleta ngizobuya lapha. Angale mnyaya khona. Kule COVID manazaleta amakhosini indoda yakithi yakashabango la elokhuzeni enkosini obilela emakhuni indoda yangifonela ngiyilayithe kwini lapha umfakele masofu umfakele lapha umfakele masofu zihambile inkomo zami ziphelile zonke. Sikhuluma ngezo kahle. Amen. Inkomo zami ziphelile zihambile zonke uhambe ishumi lonke leyinkomo usesayini ngebo uthi msize umfakele lenkosi hamba ungiyele onyazi lezulu hawu nyazi lezulu uNkulunkulu. Siyazokulela phela ngoba ayikho into esingayenza kodwa khona uNkulunkulu. COVID ibhuqa kasani. Ibhuqa kasani kwesaba ngisho umuntu yabona umuntu ngisho emsebenzini maye komuntu wakhotha nje ungabheki ngakeni. Ungafoni ngoba waziwa phela ukuthi lokhu kufa kuhleze ekhoteleni. Dangisho nawe baba. Uthi baba kabona kodwa sizoke sisami. Belisho ngathi wamdula ngazi ukuthi sizama kanjani. Mawafika sivele ngazi sizosama. Umbone etheli igaphansi. Hayi ngathi ngimilanga ngasemkhuhlweni ngathi umuntu wayesengibizwa wathi hayi woza ngena mfana. Ngase ngiyangena. Hayi akuthi xa umadoda. Amen. Yaphezulu uNkulunkulu ngempela. uNkulunkulu ngempela. Waphuma endlini wasema kulendabanyana wasema lapho phambi komnyango wasethi yini ngathi baba siyamakhosi ngithume indoda yangakithi indoda yangakithi inkomo ihambile zonke esibayeni ekhaya ezisho uthi ziyephi ngathi baba ithathwe abantu lapho babizwa ngamaseko. Uthi hawu besisefayini thina baba. Unyazi lwezulu manazaleta. Kuyasehlula ukukholwa manazaleta. Ngoba ukube usikholwa siyakwazi ngabe siyakhona. Amen. Lwesomkhaya Hamba umtshele mngangithi inkosi imbusise. Ngathi amen. Nasuka. Ngathi masuka, ngathi mangisesana ngafona le ndoda. Ngathi hayi babushabana. Uthi ubaba uzoyithola inkomo inkosi imbusise. Yasho kakhulu le ndoda. Abantu abangethemba ngashela. Amen. Yasho kakhulu, yasho ngayeza ukuthi uyamemeza lo muntu lapha khona. Yasho amen. Isho imemeza. Manazaleta singathi uNkulunkulu angasiphi ukholwa. Amen. Nangabela ngithi kwadlula insuku ezintathu. Ngongena uncingo. Ungena kimi. Indoda yemva ke Nkosi kumlayela ithi hayi sengiyitholile inkomo. Ngithi ngiyithola, ithi ngiyithole sizeza wena uthukela zingaphesheya komaphumulo ngithole la masela ayanikezana angapha athuthela ngale ngale athuthela ngapha ngakithi. Uthi baba ngithole phela ngifisa umzini umuntu esibayeni hayi ukuthi ngithole endleleni. Ngifisa esibayeni. Ngiyahamba ngalanda abantu bomthetho ngaya nabo ngoba sengiyibonile ngoba ngiyesaba ngeke ngizobulawa.
uthi nangapela safika inkomo umuntu wabhala wacisha asizone zakhe kwacaca ukuthi inkomo ziyathathwa wayithola le ndoda yakhipha inkomo inkabi kulezo nkomo yathi ngiyisabshembe ngiyobonga mpaka lokho sebenze onyazi manazarese ngisho manazarese amakhosini ukuthi lapha ekhaya kulandela umsebenzi njengoba namsebenzi awele sikwazi umntwana sifuna umsebenzi lesengwela kulensizwa lensizwa managaletha yaphinga yalala usuku lwesibili ithi waphinda wafika Esho mase kunakashela ukuthi akakhathali ukuthi umnamathisela ngaziphi inhlamba ngoba ithi lensizwa ngangithi mangiqedwe ukuphalaza ngikhiphe ngenze yonke into ngitalihambe idemoni kodwa ishebe ngakhathali ahambe idemoni kodwa ngakhathali uthi wambuka elele uthi wambuza ukuthi mntanami yini wasengasikhathazekile nje uthi ke influence hayi abangikhathazekile sewuzela ngothula awuthola umsebenzi ithi yena ngithi baba nje mina ngoba ngesigugu salo muntu ufake ithi baba kuyo hayi ngoba ngithi baba ngoba ngumhlonipha Angothi uNkulunkulu lo. Ithi yabathiza managaletha amakhosini ithi ngambela wayesethi lo muntu akazenze ishawo manje uthusha. Usethi hayi. Mawufuna umsebenzi wobiza amanagaletha athandaze ekhaya. Uyazi mawubika umuntu oyazile impendulo yokuqala kodwa ngeniwe ukuthandaza ekhaya. Ngeniwe ukuthandaza. Ushembe ngazilo. Lo muntu ethangiwe manazareth uhlanganisana futhi namanazareth. Nawe ushembe. Ithi kodwa akasho lutho uphezulu ngobiza amanazareth athanda ukuthola nje. Ithi umfundisi wamanazareth ithi kwaqhubeka isikhathi kwase kuthi ngilele. Futhi yayisiyokhonjiswa lesizwa entabeni sisesenhlangakazi yakhonjiswa entabeni ithi yayisibona umuntu omuhle hey basa abantu bakantlazi bahle wena nje mole sidwada wanyanga into akashembe inetwork ithi yabona umuntu omuhle ithi yenzizwa ithi ngamthanda lo muntu ithi ngasenyapha papa. Ngalezo insuku ithi uyalungisa abafundisi nababhishophu siyobhakadiswa. Ngalezo insuku ithi nangempela lashaya usuku ithi mina nginokubhala omkhulu esontweni. Ithi wayesethi umbhishophu uyabona-ke wena uzongena kugcina. Bonke laba bazongena kuqala wena uzongena kugcina. Ithi lensizwa nangempela kwabhajatiswa kwashaya isikhathi sami sokuthi ngingene emanzini. Ushembe enye into. Ngicabanga abantu abangadela amakhaya badela imizi yabo badela izizwe zabo bephethe izizwe bezohlala la alushende umuntu nje yazwa lesimo elasibathi ithi impilo yalezoleka nayo ithi wathama soshaya isikhathi sami sokuthi ngingene phakathi emanzini ithi ngangena emanzini ithi ngathi ngiyangena uma ngifika eduze komfundisi kunestebhisi ungathi khona istebhisi into onyukela kuyo ume kuyona abesekubamba ikhanda umfundisi esekubhabhadisa ithi ngathi uma ngenyuka kulento ngima ithi ngayisidlaka lento iyenza
Sifuneleni umfundisi sobabene ithi ngayabona ngale nabangale bangasifona uthi lensizwa ithi ngame meza uthi ngame meza yanizwe bemeleza engaphandle bephuma izolo abasifakazi lapha phuma izolo umizolo abasifakazi la ithi ngame meza ngathi ikhona into abadulamanga bese ngaphansi Yeah. That's what you know. Ngoba ngiyangibona ngifuna ungena esilongqono ngizofuna imvumo ngintala khona ngifake phakathi. Wayisibona uNkulunkulu wayibona inhliziyo zethu. Zithi imbovu mavakavaka. Ithi laphizo lokho ithi ayisisala yafela phakathi emanzini ithi yathamisela emanzini ithi yabona isiphansi emanzini ebamba kathi nyoka. Shembe yamfuna umuntu ngakubona wasibheza yamfuna umuntu amasemfuna ithi yamama ithi kodwa ungena kwakhe emanzini manazaletha kwenzeka njengoba kwakwenzeka kubaba undunakazi esasikhala naye kwamasho wase egibisini ithi lesizwa ngathi ngiyamangishona phansi ithi ngabona umusi omkhulu ngubona phansi manje manje ngabe siyakhona umuntu nomuntu usozana uthi lungisa indlela yakho ngoba uzohamba wena akekho umuntu ozohamba ithi nyanga yezulu manazaletha ithi mina ngiyehlukanisile ngamenza nabangabami ngamehlukanisa nabanye abantu kusho inyanga yezulu ithi ngathi emasengona umusi omkhulu phansi emanzini ithi ngasengona ithi kwavele kwaqhamuka imbali lesi uyabona imbali esuke siyibeka entabeni ungahlawuli siyadlala le mbali le into ezoshembe ngoba uthanda njengomdlalo uthi wona imbali yathi imbali phambi kwakhe uthi yathi nje imbali uthi yathi isuka uthi kwavuma kimi ngaphakathi nawe uzovuma uthi wavuma kimi ngaphakathi uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi yathi fika yayafika phansi entabeni lapho afemaseleni khona esafika khona uthi yathi nje imbali uthi yashawula uthi yathi nje lapho uthi yakhula yakhomboza intaba Ayanikaza mafala ayisaba amakwala churu azingona uthi ngayilandela lembali ngoba uvuma naphakathi enhliziyweni yami uthi ngayilandela uthi yathi mayithi chaba baphezulu enkabeni akusho uNkulunkulu manje uthi yathi mayithi chaba ba le mbali yakhe yaphela uthi ngani ngibona uthi ngathi ngibona kodwa qhamuka ugogo ozalwa uthi kodwa qhamuka ugogo ozalwa uthi ngiyamazi uthi awu indaba mntana ngathi gogo
ubekwa yini wathi gogo ngibekwa sini uzowenzani uthi wathi hayi gogo ngilokhuzana wathi ulambile uthi wayesethi nya ugogo uthi esethi nya uthi kwavele kwaqhamuka umuntu omuhle uthi waqhamuka umuntu omuhle engamboni sibonakalisweni ebusuku uthi waqhamuka lo muntu uthi ngabekisisa uthi lo muntu obeqhamuka wakhuza ingcwele njengoba uzobe vala ingcwele bathi baqeda amandla kaShema ngeke ngaphela amen ngeke ngaphela wakhuza ingcwele ukhuzela uShembe inyanga yezulu uthi yaqhamuka ucingo ibambe isambela nomjivoyo uthi thula ithethu uthi wakhuza ingcwele uthi thula ithethu inyanga yezulu uthina abalazana sengubabele lo ngolwe ukisho bani uthi lento azindaba ukhuzwa ingcwele ukhuza ingcwele uthi nangambela uthi yazi nathi usakhuza ingcwele mavelo qhamuka ugogo wabuye wathi uthola mbili wathi wasikhangeza usugogo galisi wasikhangeza uthi nangambela ngakhangeza uthi wafaka ugogo ufake inkomo yini abantu abangasayifunda ukuthi abalumizisi wafaka inkomo uthi wafaka inkomo enobhontshisi uthi wafaka uthi lapha ithitheka awu kakedelela uthi ulambe ngokuthi ukuthi sokuhambe uthi isikhathi eshoda hayi ngapha kwamesidushi uthi engakaphafami esidunjini sifunwa isidumbu sakhe sifunwa phansi emanzini uthi bathi afika amasosha alapha eThekwini afika athi hayi asikwazi ukumkhipha lo muntu imbambele inyoka asikwazi ukumkhipha wayekolanda ochwephesha emtshuba amasosha sentshuba wonanda wona afika athi mayifika ambona ngempela ukuthi ilokhuzana imbuzi ilokhuzile imbambile uthi lensizwa manazaletha wayesisi kwase bethi ochwephesha akhaje ufuna imbuzi ngoba imbuzi zafela yabona umuntu ongona manje khipha imbuzi kwethu one ngamabomu yanqonya imbuzi kuthiwa amasosha athela negazi lembuzi esibeni aseyithatha amasosha aphosa phakathi emanzini esibeni uthi nangempela kuthiwa yajika inyoka yayeka isidumbu yabamba imbuzi ngoba isidumbu ngabe amasosha uma yesho ngabe yayisimgwinyile kodwa yayingwinyanga ngoba kwangekho lapha alimele khona insizwa manazaletha kungakenzeki lokho kanti khona insizwa eyinazaletha abezona nayo nje abangani angazela noma kungabangani emsebenzini noma kuve abangani basebehlala sebeqoqa hawu yazi uyakhona nami futhi ngiyakhona kodwa akaze sixoxe ukuthi sivakashela nengozini uthi-ke lo hayi mina nginankinga lo wawina anginankinga ngayi ngozini yakho anginankinga athi nalo hayi phela nawe uma uzosekhozini yami nami ngizosekhozini yakho wathi qala waqala lesimo wathi kuthiwa-ke hayi ithi lesizwa cha wena uzoqala uvakashele mina enkonzweni yami njengoba kujulayi ivume lensizwa ithi lensizwa siyasenga washo njalo umfundisi uThelezi athi umfundisi walelo bandla ufake imbadada hayi ululaza isonto
ayifake ngathi umfundisi wayesho njalo uthengisa lulazi isonto uthi uyafika enkonzweni yabo uthi nangempela uthi lesizwa isho yona akusho ithi ngasengihamba ngasekhaya ngifuna ukukhombisa lamaqaba abashaya ihlala ugcina amabheshu njalo wena ubuzima bishona njengesilimi uthi nangempela Philip 2 verse 6 uthi ngahamba ngathenga isudu entsha uthi ngathi masengithenge isudu entsha uthi ngabuya uthi ngayokhuza egameni lami uthi ngayibuka konje amaqaba kwaShembe ushoda uthi ngathi hayi angayifaki icathulo endala hambe ngothenga icathulo ezintsha uthi ngahamba ngawuthenga icathulo ezintsha uthi ngathenga namasokisi amasha uthi ngabuya uthi ngayibeka icathulo zami ayingayiboni ziyamesha uthi ngakuthi ushodayo uthi ngasengaada wafike ngesikhathi ngikhumbula leswaku ngifuna ngile umphela waphela inwele ngizigconde wahamba waphela ikhaya funa ukukhombisa amanazale dotela amanazale uthi ngiyabona uthi bashaya usuku abavumelene ngalo uthi bathi emasechayile usuku uthi basebeyagibela bavumelana banqomelana ukuthi bawuhlangana edolobheni eThekwini uthi basebeyahlangana uthi bathi uma behlangana basebeyagibela beza lapha ekhaya uthi sathi masifika lapha ekhaya uthi sasehla uthi ngezwa umngane wamakhaya sesifikile uthi ngiyabuka amaplastiki kanti yini le ubuza yini le udlala usesontweni awu ngidlala uthi wena uthi skampile ngempela nini emakhaya ampile ngempela nini ngidlala hayi bathi mabethi ngqobithi phansi lapha esangweni ebuhleni nangazaleka bathi uthi wayesethi umngane wakhe hayi yona nami icathulo ngeni la what yona lokhu ngazalwa angaze ngihambe ngonyaka wathi hayi ayingeni asingeni isicathulo lekhaya wathi ngizokhamela ngathi hayi khumula mngane wami uzophathwa yini uthi nangempela uthi wayikhumula icathulo uthi ngasuka ivatha elingaka ngathi ngiyofika lapha ngakumhlobo ukuthi ngavele ngaqhuzuka waphuma umuzi simphelezele nokukhamba uthi ngathi khamba uyabona khamba nani ngumsi icathulo zami uyabona lento endala uthi wathi umngane akahayi kwethu ayikhululeka abantu abanothando uzoluleka uzofugeza endlini uthi ngathi manje ngiyasuka ngaphinda ngaqhuzuka olwesibili waphuma uthi ngavele ngakhala ngakhathi okwengane uthi yakhethe amankhala abantu bakhona abanendaba njengokuhonje uthi bavela bathi uthi bakhuluka amenza abantu bajahile hayi anikaza uthi uyabona ungaqaba mkhulu uthi wathi efika umngane wakhe wajika umngane wakhe uthi wayesema phambi kwale uthi wayesephenya impepha phenya impepha wathi hayi mngane siyangena wathi ukwakho ngingenaphi khona wathi la ngingena wathi hayi kanti kodwa udlalelani ngani uwamtshela ngani wathi hayi siyangena futhi sisimo siyangena Shambe wingi ngamanazaleza. Siyangena sisumo, siyangena. Hayi, ithi lesizwe ngangena ngafika ithi ngafika nahlala. Ithi nahlala ithi nahlala nathula nasithu. Ithi ngihlezi lesizwe ithi hayi umngane wami wayelungisa amanzi.
Waluzama nje ukuthenga ngokheso. Uthi ngempela ngageza. Uthi washaya isikhathi uthi wasethi ngalo ayike sesiye esikhondweni. Siyenkonzweni. Asazi. Uthi kwenzakalani? Shebe ufuna abantu bakhe. Uthi kwenzakalani ithi kodwa ngahamba ithi sageka jukelana ngambona ngizamboni naye ngizambona. Ithi wavela uqhamuka omunye umuntu oyinazarete asazali wasengibuza ukuthi awu Nkosana. Uthi wabizwa kanti uthi ngiyazangiyona nje Nkosana ekhaya kodwa uqhamuka awu Nkosana. Yinga wathi hayi sengidukele wathi hayi beniyaphi besiye esotweni wathi hayi asambe. Abantu abanothando nenkolo yabo. Abantu abanonya nenkolo yabo. Bakho. Ithi nafika lo muntu wanomusa wangihlalisa esiteshini sakhe sahlala esiteshini sakhe. Ithi kuyenzeka indaba. Ithi nesikhathi ingekiyanga yasona ubabele yasiyongibone. Wathi inyanga yasiyongibone yethu kodwa nasengokhe. Hayi yasiyangena mfowethu yasiyangena. Yenge ngithule uthi phethela sasambulela nomthimba eyawugqoke esona asoningilele uthi igqoke wena naleso sambulela ngesigqoko esifakele esimnyama uthi wavela wasuka indanga noma kuyahlanya uthi uzinwele ngendlela esimanga uthi lapho hawu kanti kokuphi la uzobona kanti kokuphi la uthi wena hayi uyini uthi lo muntu ngambona ngilele efeni yisemanzini ngambona lo muntu wangivusa kanti kokuphi la wena wazi kokuphi la mabonye umuntu angakhona esikhathi kokuphi wena wazi kokuphi la uthi insizwa yangijuza insizwa yathi hlala phansi yathi hayi angikhona emhlabeni ngisezulu wathi hlala phansi Mashamlilo ngizovuka emanzini ngiyovuka esibhedlela ekhingedwa ngoba basoma befika abasemtuba bathi hayi isidumbu akafike siyashisa akangayi emakhazeni akelinde siyashisa isidumbu kodwa esehlale 2 days phansi emanzini ushambele lo sikhuluma ngayo esehlale 2 days phansi emanzini kodwa wathi mayofika ekhingedwa kwafika kuthiwa hayi akafile isidumbu usashisa. Malanga siyona ezindima. Mase izindima nje ulima bethu siyekeni. Silungena ulima bethu. Ithi yonke malanga ithi umuntu angekwazi ngoba ngambona ngivuka efeni ngambona lo muntu uyena ovusa. Ithi lesizwa manazareta ithi wayelokula kwangena inkonzo kwakhonza uthi ngiyabuza lapha kwamngathi mufuna ukhetha inkonzo kwenzekani manazareta ngabe sibaliziyo awufunde mshumane ngabe sibaliziyo awufunde kwalisani ukuthokoza kwami njengoba siyapha manazareta sitholisa ukuthokoza konyazi njengoba siphambi konyazi nibe mqondo munye ninothando lunye nibe nhliziyo nje niqonde into inye bese siqonda into eyodwa
ningenzi lutho ngombango. Hayi shomayeli kodwa. Hayi shomayeli kodwa singabantu sinemiswa. Sinemiswa. Awuphendula bese? Ningenzi lutho ngombango baba. Woza. Nangodumo lwezwe. Singabantu ofanele thina nangodumo lwezwe kodwa sibekuthini uThixo phela unyazi lezulu. Nishayise ngathi abanye bakhulu kunami. Njengoba umfundisi sengiyibona ngimkhulu kakhulu kunami kodwa ake ngishintsheke manje ngokufekile ngishayise ngathi ngibakhulu nina kunami. Yabo. Ithi ngisizwe nanavetha abakhambaselo ithi ngempela ngiyokubuza kulomuntu ukuthi hayibo ufuna ukufika ofisi. Ithi leso mana musujaha. Ujaheni mana musujaha. Ithi lesizwa nangempela kweziwa ithi ngabona uphuma into eyicanzi ufuna ilathi. Ngabona kuphuma into eyicanzi ithi ngabona emva kuba masephume into eyicanzi ithi esivele iphezulu kancane lesizwa elase ngikhuluma ithi hayi sekuyithuba ke lapho ithi ngathi kwenzenjani uthi wathi uyaphakama uyakhutana amadoda phansi izandla zombili uthi uyayikhetha inkosi eyasekuseni baba uthi waphakama wayikhetha inkosi uthi ngathi emase ngiyikhethile ngathi uyabhanana umthetho wakhe. Hayi batana benkosi angibonga ezulwini lelinye ilanga mhlawumbe uNkulunkulu kodwa nginovalo ngokwenkosi ngiyosaba uThixo ngibonga nyazi lezulu ukungivumela ngiguqa osibusise nesizwe. Siyabonga amazwi anezwe kuNkulunkulu inkosi zimbusiso.